Hello everyone, apnan sob ke bi good evening. Our Samnaga News Day welcome Korea se. Aji Samnaga First News Day niga se BJP MLA Imgong L Imchan Bra. Nagaland State Government ke urge korishegi idu Frontier Nagaland Territory Authority FNDA laga. Demand kan oporde final decision do nolo agede taikan ke idu assembly de bra discuss koripole urge korishe. Noilebi taikan first discuss kora pachodehi idu FNDA laga final decision do lopole urge korishe. Aridui noikina imchen bra idu assembly laga 60 members kan gebi idu kanaka discussion process de involve koripole zururot takado janai dishe. Aro Chief Minister ni Furio bra kushe idu FNDA laga issue do ite takpi first stage de ase aro idu laga issue do luikina taikan assembly de discuss nokorikina takado janai dishe. Aro next day ase Manipur laga duita important social group Miti aro Tatu MP Manipur. Idu duita group kanbra milikina idu Manipur laga peace nimide kotha kori pole Delhi de aishe koyase. Aro Manipur de niga chamala olaikina idu duita communities kanbra milikina joint meeting loa doile first time ase kuishe. Aro idu laga event do ekta historic moment ase niga describe korishe aro idu duita communities kanbra. Peace aro unity do promote kori pole nimide choita point nishna agreement do share korishe. Aro idu laga agreement eklan hoikina taikan bra. Idu Manipur laga original inhabitants kange identify kori pole nimide. National Register of Citizen NRC do update kori dipole demand korishe. Aro taikan laga alag demand do ki taikishe kuile. Schedule tribe ST laga list de bra. Any Kuki tribe idu laga nam do hatai dipole demand korishe kile kuile. Idu Dwara identities kan oporde confusion do olaite koyase. Aro ko laga hisabde idu laga press conference do nolo agede. United Kuki National Army UKNA idu laga militant groups kanbra. Idu laga meeting do cancel kori pole threaten korishe koyase. Aridu noikina Kuki Students Organization kanbra bi. Idu laga meeting do oppose korishe aro taikan bra ko aduhile. Idu Tatu MP Manipur kan duhile idu Kuki communities kange. Truly represent koralaga nohoi koyase holepi taikan bra duhile. Kali idu Kuki manukan ke phakuri dipole noilepi divide kore pole koshish kore ase nika accuse korishe. Aro next day ase Pakistan government bra. Idu Pakistan de kiman illegal foreigners kan ase idu kan stop kebi. Idu taikanaka country de vapas pathai dipole decision luishe idu laga decision do follow korikina. Pakistan laga government bra announce korishe ki Afghanistan laga manu gun khan Afghan citizen laga card panaikina Pakistan de thaki ase. Mane ACC laga card holders khan ge idu Pakistan laga Islamabad aro Rawalpindi idu duida jaga khan de bra. Idu March moina khotom noha ge de bra. Idu jaga khan do charikina chapole deadline do issue kori dishe. Aridu ACC laga card holders 8 lakh nishna manu khan bra ekdum tukpa bole thaga do janai dishe. Aro next day ase Manipur laga government bra kundu recently idu duida communities khan ge idu taikan laga looted weapons nolebi hatiyar khan do willingly surrender kori pole. Taikan ge 2 hafta time dishe aridu deadline khotom hoa pachode. Security forces kan bra search operation do conduct korishe aridu laga operation de. At least 114 nishna weapons kan do recover kori pole parishe koyase. Aridu laga search operation doile Bishnupur, Jiribam, Imphal West aro East idukan nishna. Hills aro Valley district kan de launch korishe koyase. Aro next day ase US President Donald Trump bra. Idu India laga tariff regime oporde attack korikina kuishegi. India bra taikan ke ekdam high tax to charge kora nimide. Noilebi tax kan do bishi impose kora nimide. India kan ke saman kan pika bole do. Impossible ase noilebi India kan ke saman pika bole naparipo koyase. Report palaka hisabde Myanmar laga military government bra. Idu taikan laga general election dohile. Idu sal December de noile do ahasal January de lopole thaka do janai dishe. Aridu laga election de participate kori pole nemide 53 nishna political parties kan bra. Taikanaka list kan do already submit kori dishe koyase. Aro next day ase United States laga national security oporde concern do rakikina. Donald Trump laga administration kan bra idu tipsi kuikina ekta Chinese laga app ase. Noilebi AI chatbot ase idu duhile US laga government device de bra ban kori dipole ase kuishe. Aridu laga app bra kinika user data noilebi. Idu app chola manu kan laga information kan do handle kori ase. Idu kan oporde US officials kan bra mun chinta kori ase kile kuile. Company kan bra kuyase ki idu laga information kan do. Idu China laga data center kan de inika store korea se kuishe.
Our next day ase Uttar Pradesh laga ekta 6 years old laga KG student ke duile school day talaga senior class 2 laga ekta 8 years old student bra taike talaga shude speed korigena thaka do leak kori bole kuise aru tai brainika nokora nimide idu 8 years old laga bacha bra idu 6 years old laga bacha ke 30 times nishna thapor marise aru taike morai di bole threaten korise koi ase aru next day ase US laga President Donald Trump bra idu Canada laga government ke idu tai khan bra United States laga farmers khan ge cheat kora nimide condemn korise aru Canada laga dairy product nailebi milk cheese butter iduka nishna khalwa saman khan de tai khan 250% nishna tax to impose koribo iniga warn korise aru idui nohoi kina US laga President Donald Trump bra idu Russia khan bra kundu recently Ukraine khan ge attack korise idu laga opor de tai kuise ki Putin to hile tai ki koribole monase tai du kore ase aru tai kuise ki tai du Ukraine laga president ke nohoi kina idu Russia laga president Putin ke hi tai ekdam phalbra mili bole pare ase kile kuile Putin do idu war khan to khatam kori di bole rukhi bole na pare kina ase kuise aru kuise kun manu hilipi Putin laga chaka de thakise kuile do inika hi attack koribo koi ase aru next day ase Syria de kundu ajikali idu duita group ma jode ekdam pia bra chakra olai kina 250 nishna manu khandu murishe idu laga oporde Syria laga nutun president bra idu Assad minorities khan ge taikan laga arms khandu rakhi kina surrender kori pole urge korise aru ko laga hisab de Syria laga security forces khan bra 162 nishna alawit khan ge execute korado janai dise aru taikan bra niga Syria laga manu khan ge attack korado hile ekdam tangor mistake korise koi ase aru next day ase report pa laga hisab de US Donald Trump laga executive order hisab de US laga jail de thaka ekta 31 years old transgender maki ke doile ekdam forcefully mota khan ge rakha laga jail de shift kori diche koi ase noilebi mota khan logode thaki pole diche koi ase aru kuise idu Donald Trump laga ekta decision bra ekdam chamala olai ase aru idu transgender khan doile bidor de ekdam problem face kori thaka do janai diche aru next day ase report pa laga hisab de duita maki including 27 years old Israeli tourist ke doile Karnataka laga Koppal district laga Hampi osor de thaka Sanapur lake de bra gang rape korise koi ase police khan bra ko laga hisab de idu laga incident do Thursday laga rati de 11 baje niga de happen hoise koi ase aru idu laga rati de homestay operator aro Israeli tourist aro alak tinta male tourist takaniki logode miligena pui thaka samai de tinjon mota toile bike cholai kina aise aru taikan ge idu petrol pika laga dukan khan opor de huta hudi korise aru taikan ge rupees 100 demand korise koi ase aru taikan idu dipole refuse kora nimide taikan ge attack korise koi ase aru next day ase India laga external affair minister S Jaishankar bra Iris laga foreign minister Simon Harris ke Dublin de bra law korigena idu India aro Ireland majode joint economic commission do set up koribole thaka do announce korise Ari du joint economic commission set up kora laga main aim to hile idu duita country majode business investment aro technology idu laga relation kando rupi ekdam takra pana pole nimide ase kuise aji sam laga news tema taki ase aro last ta kuni dia bra pishi thanks janai di ase